Anyang laki din! Nasaya at nagranata, banji balasang kao. Apay tata, aday bagayo. Dabagak la ko ma, no adapay ti madawat a mabali na maimula apun ti sa bayaw. Ay, tata, adupay mat ijay bangkag may. Umay kayo lat na ijay. Iso na laang tada kayon ti mangala. Tasaan mat amasangon nila kay ko. Wen, awan parikot iti dayta. Anyan lakit dain, siya ko ti makambaw. Tata. Kahit mabalinak nga ron amapan mangala, oray awan tao ijay. Tata, mapan kayo lat ta. San abale, taim pakada yung matan kanya. Hayagyaman akuna ay balas ang kao. Anya ngay dahi ta imot yung nakakarga iti sakaw, tata. Ay ko, babasit apuun ti sa babaraw. Ha? Dapan ko man dinawat iti bangkag da banje, nga gasawa. Kasta ka dahi. Di mapanyamutin imula iti bangkagyaw, tata. Aywan man, bareng dumakkel a dagaws. Tanabiit mo't a dumakkel, kinagbunga ka ti saba. Aywan, tata. Mabitlang ti saba. Anya ngay gayam asaba na kita, tata. At dalakatan, at damat dipig, akas laro pa pa yung kaaruba mi at chismusa. Ni tata mo, naangaw kayo talaga, tata. Ket puno umay, isulat ti paglaingan da, ti agchismis iti pada da at hao. Ay, na yun, takas ladipig. Alaman nga ron, tata. Tayo naktuman mo, dumawat ka ni Banjay. Iti mabalin na maimula. Tadapay mo't mabalin na pagmulaan ni bangkag may. Aywan nasaya at day tabaraw. Agmula, tapno adda apitay. Katuan alakay, lakit di nagagat ka mapan agala iji bangkag dakat mapan ka. Wan ba kay? Mga anak laeng na mapanak man niya yung Banjay. Marang mabalin pa iti mapan dumawat. Wan kasayaatan ang mapan mo pa ipakada nga muna. Tapno awan makuna namat Wan ba kay? Nalawa pa'y aya, jibakante iji bangkag ang mabalin na pagmulaan iti saba. Kitwain, nalawa pa ya. Uray mano asaba, mabaling. Ala, mangan ka nga rudan lakay. Tapno mapan ka iji kunam apapanam. Si kakit di mat pare, may kapay lang dito'y balay. Di kalat ta nagdiretso ijay bangkag may. Si kakit di mo't mare. Kasayatan latamot angay pakadak pa yung muna. Sa bagay matket di Ang mga bagati makakita, nagtatakawak kung saan ko nga ipakada. Ay, sika talaga. Mala mapankalat ta mga laijay bangkag mi iti imulam asaba. Adupay mati saan nga inala ni Tata Bruno. Agmula kayong agpayso, kabayatan nga adda maimula, ken pagmulaan, tapno adda maururay a maapit to. Aywan maray, gusto na ito ngayon baga. Agmula, tapno at dapitan. Pale, naggapam ngay. Kasla nagdagsin dita imit mo ya. Ay na, ijay man bang kagdabanjay paray. Napanak na nga la iti mulak apo unti sa ba. Kastaya. Ingkamutin mga ala paray. Ado pa iti mabaling nga imula. Sa pa'y lakatan dagijay. Iso ti kang inaana sa ba. Uray sa dino a lugar. Masadutak lakid di pale. Anya kita agmula iti saba nagpudot ti dalang ti init. Paray, Ado tinaskan nga alamida kay balay mi pale. si kakit di mo't pare. Anos la ka di iti biyag. Agmula tapno at daapitan. Stella da ita paray. Apay, san ayaan na lawag ti imbaga ken kapalds. Masadutak nga lod. Anya lakid di mitten. Unay mo tanday di nga Anton? Ngam sa bagay, am mo ti tao day di alalaki ga puti kinasadot na. Saan lang ani Anton ti sadot bakay. Duwada nga agasawa. Ay well, uray ni tiringkat na paklan mo't la sadot day jay. Kitwan,
Kitam no lumabas kay balay da. Ag kay wara basura da. Ngam nagmayat pa lang ti panagindayon da nga agasawa. Nairwang da na, iti kas di abiyag da. Ibagbagak lang haro din ang papan mangala iti imula na asaba. Kabayatan nga dati libre ama imula. Kasi pa lang ti sungba na. Kat bay amon tinapatag kat nakamulakan iti sabay di bangkag. Ay na, manulang abulan ti saba, kit babalinan nga bunga. Dilata mapanagmula no mapanagmula. Apay nga min aya, masapul pa'y nga awisan na ka. Amumitin ni Palibaldo, pilang bayani, kundi siyang pitmitten Oho, adula amin nga muna mat. makamulmulamit iti saba. Oho! Nagpudot ti panawin niya. Bapan kakidim nga agal ala iti punti saba amapan mo imula iti bangkag. Ulay awan Ay, wan alakay. Oh. Anya aga po ang mapanagmula kas taunay ti bara ti panawan. Ay, ado ti mabalin nga imula, saan lang asaba. Anya lakit din. Bay, mga sudat ti agmula. Total ket agbibisin daunay. Nagpada na kinitatablono. Nga ulay nagdagaang kundi mula da. Agin gagagit dakit di Ay, naku namon lakay. Agbibisin daunay. Wan lakay, kasta tinapan na imbagbaga da di atiring ija endaminda. Agbibisin kayo kanuunay kini Tata Bruno. Salbag ki de. Anya nga ta ti makagapaw, nga ibagada nga agbibisin kami. Gapo nga ta iti panagmula mi iti saba, nga oray nagdagaang ti panaway. Kasjay nga ta. Wan, dayta kano ti makagapo lakay. Unay dagijay nga agasawa. Awan lat na saya at nga ibagada. Uray na saya at kakadakwada. Ay, unay na yan. Nagsaya at matimbaga ka mapanagala iti mula na. Ngam kasta pa lang tinapan na imbagbaga da di atiring. No nagdakasak kumakas lakadakwada. Tutupak, dagijay nga agasawa. Bay amon ka dilakay. Awan tinasaya at nga ibunga ti panagibalas. Ay, sa bagay mo kidiya. Bay antalatan. Be kind to animals kunada nga ron. Anya lakit din. Ala, intakat manganan. Bay am dagita at tao. Iso ti katatao da. Ay, nagbiit at halaga ti panawan ang jabal daw. Uwin nga rod tata. Kasla kaano lang iti nagmula ta iti saba. Ngamita, adan ti mabalin nga apitin ta. Ayun adu ti sabak ang nagbunga. Oray siyak tata. Ay, nagragsak itirik na. Nagngina ti presyo ti saba ita, ijay envat. Agasam nga'y, 60 kada kilo ko naman. Uwin nga rod tata. Nakitak ti update ti presyo itay iti Facebook. Inton madamdama, bareng sumardang kito daw. Inakagpukan iti sabak. Isupay lang ti ilaho kita. Tasaan pa'y amabalin iti bunga ti mulak at araong. Ay, wala tata. Oray siyak may. Mapanak man agpukan inton madamdama. Sapay lang ko tagtalinaid anangin ti presyo iya invat. Tapno, adaganas ti panaglakaw. Tata. Ay, salbag ka. Agar-aramid ka mat si ka, Anton. Kasanon nga, ada nakakita kan kaan na panagpukan iti sabat yakin saba. Adaya amit nakakita kanya ket awan. Nagpigsa ti tudo. Iso ang masigurado nga awan nakakita kanya. Ay, di mo pa ilang inuray arim mabi ay sakbay anapan ka. Talaga tiniram mat uray imal aldawan. Ha? Oo. Nakapukanak metlayang iti 5 apunti saba. Ang damit lang mailakok ita iji-invat. Hey! Nangay na ti place ti lakatan itakit. Ti pel kilo ko naman. Yes. Anya. Ayos, ayos. Ala, Ay, aglisa ka. Tayo nakagbilok iti sako. Pangisakwak iti saba. Ipalugan ko kini kanol inton bigat. Tamapan aglako na iti bunga ti sweet peas na iji-invat. Yeah. Nakasala ka kalangalo diti pagkwartak. Ay, ang yalakit din.
Oh, tata. Apay akas tati lang ayaw. Awanan bain, nung sino man tinapan nagpukan iti mulak sa babal daw. Ha? Kaya't yung asawain, uray da kayo? Kit adamot nagpukan iti sa bayaw, tata? Agasuman, tanapukan ti talo apuaon. Sapay da jay kumatimapan kupukanan, ta iso kumati ilakaw, ay gamawanan. Anya? Ay, kunaklaki din no siyaklaan tinatakawan iti saba. Uray da kayo magayam. Adamot tinapukan na doa apuon kanyak, tata. Ay ti awanan bain, no sino man da itang agtatakaw. Agmula kumamag, tapno addapukanan na. Sa nakas diyang agpukan iti saan na mag-asaba. Ay, dahi tangarod, tata. Dilagbain mo no sino man da jay. Siyak ni pagpungpungtutin data. Masigurada ok, adi na magustuhan ko na tumait. Tata, Ay, no sino man tinagtakaw iti sabak. Agad dahil ti mabagbagi na. Agletag ti patong na. Agraman ti keret na. Ken marigata na makatak. Ha! Sana siya ti kaskastada. anya? Aywan! Podno ti ibagbaga ko na tumait. Makapasakit iti nakam. Uray kasta unay apudot ti panahon ni December. Nagmulak iti sama. Tapno adda ko maapitak ita. Ngam inunaan dakit den di agdatakaw. Salbag dakit day. Kasanungay no pumayso dagita nga imbagayo, tata. Sapay napudot kayo ng agsasaw. Ay katawan bibiyang kao. Ganabunda ah. No sino man ti akin aramid. Salbag ko na tumay. Aywan, Mare. Kasta timbaga ni Tata Bruno kinilakay ko. Anya? No asino man tinagpukan iti sabana, aggadil ka no ti mabagbagi na. Agraman ti ubot na. Ha? Oh, apay akasta ti reaction mo. Kasla addaan mo maipapan iti saba ni lakay ko. Kun ti saba ni Tata Bruno anatakaw ah. Uy, sikakit di mat mare. Awan ti amok iti dayta ah. Siyempre, mas daawak mat ah. Taamok nga min ti panagsasao day dya alakay. Oh, adday ta. Amom matgayam. Amom anapodot ti dila na dayjay. No anyat imbaga na. Ay, mapasamak. Nang runa no nagdakkel ti basol ti nakabasol kan kwa na. Eh, uwan mare. Amok dayta. Ay, nasayangat no kasta mare. Sapay la kuma, tano bilang man ta addaam mom, idanon mo kan kwa na dayta. Tapno mapanon agkid daw iti pamakawan iti nagtakawan na. Nyalakit din ngamin akinasadot nga agmula. Uray saan niya ibaga ni Mari tiring itay? Madlaw kulata madandanagan gapu iti imbagak lakay. Anya? Sa anak mo na sigurado nga, amo mo tanti ugali dagijay nga agasawa. Ay, woy. Uray siya. Adamod laatap ko no sino tinagpukan iti sabak. Kinsaban ni Tata Bruno. Narigat lang amin tagpababasol kay. Hay, sapay la kuma, tano pumayso man timbaga ni Tata Bruno. Sapay la kuma, ta saan ama palaluan ti panaggaddil ti mabagbagi kan ubat na. Anya saan nga iba kahit? Mapalalwan ki di kumaa. Tapno agnakam no asino man day tang agtatakaw. Anya? No nagsado danto mga ming agmula. Day talagpukan iti sabate akin sabate amuda nga ramiday. Nyalaki din. Anya? Kasta ti bagbaga na di alakay Bruno. Bakit? Wan lakay. Isumatimbagan ni Dona itay. Anya? Ay nalakay. Makapadanag matsika. Kasanon nga ino pumaysot imbaga day dya alakay. At yung madadya alakay Bruno. Nagadula ka nga muna. Lakay. Apay, saan ka kadi amadanagan iti kasdyan nga imbaga na? Kasanon nga ino pumayso. Ay na, damagmun aya si Kateleng. Sa una laang rayjay. Saan naman pasamak? Anya laki din. Alaki din.
Yang kaisagana ti makan iya kusina ta, mga labitan. Mabisina ko, bakit? Nagsapa kamatan anak karing lakay. Alas 2 pa lang iti parbangon ng nakaring kamatan. Neko. Ay, nagsakit mo tinta ko. Anya ako ah. Mga angot ko dito. Mabagbagyak. Kasaladanan na. Bakit? Anya? Bakit? Nagsakit. Kasalan nagadil nga ako pa iso. Ay, daytan tikun ko ng Anton. Daytan, pimayson timbaga ni Tata Bruno. Ano asino man tinangpukan iti sabana, agad dil ti mabagbagi na. Ha? Di mo kumamit ko na na husto ni Tata Bruno. Kat, anya ngay nga rupti kayat mo nga ibagak, kat dayta nga rudan, pimayson. Neko. Nagsakit. Nagsaliit pa bakit? Nailaban pa yung tiubit ko. Bakit, nanay? Badya talaga. Anya? Pag-aasim, bakit? Inkabang kita iti bulok ti bayabas dalasim. Wala na sipkat pelayang. Ipabulak mo. Tayo sa ti pakakasukot ti gandal ko na nanay. Kunakon kahit. Kunakon kahit. Ha? Tata Bruno? Ha! Sika talaga tinagtakaw iti mula ka sa ba? Una yun na kinasadot mo nga agmula si Canton. Tata? Anya ngay ita. Naggandilagat nga rod di mabagbagem. Kanti ubat mo. Anya lakit din. Pangasyo ko ma, tata. Pakawanin na ko ma. Taliak, bayadak ti tinakaw ko kada kayo. Kita umanday ta. Inamin mo mutla ang asika tinagtakaw. Ay, hanya lakit din. Gapulang iti panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Isunay tati makagapuno apay amagadgadil ka. Agbain ka. Aggagit ka gamin nga agmula. Salbag ka. Anya, matanday talangan paray. Nakasakang ka mo magmagnang. Ako Ayun. Nagsakit namin ti maipit ngay, pare. Ay, sos, awan mon paray. Daytan ti ganabam iti inaramid mo, nagtakaw mo iti mula ti akin mula. Anya. Nagtakaw ka lang arodain. Inraman mo pala ang jay tao ang nagpudot ti dila na. Apo maysaw, dagiti bagbaga na, nung makapungtot. Ay, anya nga ita, paray. Pagbabawyak ti nalamit ako, pare. Kaliak, saanin ang maulit pa. Ay, kit nasayatan no kasta paray. Numaminsan ba nga main? Agmula, tapno adapitan. Sana kastaan namayon lang ti mula takin mula. Nang runa no ti presyo kit nangina. Ha? Correct me if I'm wrong, paray. Anya laki din. Magadgaddil ka lang, gapo iti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Iso day jay ti BF mo, Trina? Wan, amok, uyaw manan. Dayta kinapintas mo. Day jay matlagayam a delivery rider, ti pakatanagan ti pusom. Ay, guwapo mat ani Dodds. Anya tinagan na? Dodds? Sipod no anagan na ah. Sanan, uyawom to manang. Duds no duds.
Mano atawan nan a delivery rider? Nagnisit jatal-tal na. 5 years mo tan ah. Dayta ti pakiasawaam. Agpanunot ka mat Atrina. Saan na ka amabihag dayta a tao? Patyan na. Hello? Anyati ko ng babes. Kunak, break tan. Ha? Ay, isan ko amang gunay babes. Mapanak kami nag-delivery di parcel. I-text ko latan kan ka. Tulang. Umawag aktukan ka numalpas ko ti trabaho, babes. Ay saanan ta break tan. Bye! Oh, Dodong, nakadeliver kan? Nagsapan. Di ako na kaya ti agbiag, Uncle. Nay, taapay. Nagluko kan. Apay nga ibagam ti kas taga naghimas ti mga niti papaitang kanigado. Sa anak ngagang angaw, Uncle. Talaga akayat kung ti matay. Asos. Apay aya, pagkaskastaam. Smaryosin. Di ka man aglibya kasta. Nagwapo ka nga baro dyan. Agsangit ka kide. Nagsagit gayam ti may break ti girlfriend na, Uncle. Imbrik na ka JGF mo. Oo, Uncle. Sapay anniversary mi kumain dun Sabado. May kamano nga anniversary yaw. Makabulan, Uncle. Makabulan lang mga gayam. Sakiting kide, dinagam mo. Love ko nga min ni Trina. Dayta, jay kadwam amapan mang mangan iti fishball kin kwek-kwek. Oo, Uncle. Sa mo anapintas. Napudaw laang ba? Long hair, Uncle. Iso ti kayat ko, long hair a babae. Di mo amaw, no pinurpor day tabuok na, kun kinuto. Agsangit taksan, Uncle. Ay, sa pangasim abarok, saan adito? Makita da kadagiti pada ta a delivery rider. Ijay kagsangit, datay awan makakita. Marurudak man. Awag nga awag ni Dodong. Saan mo asungsungbatan? Inidap ko ba din at cellphone ko. Tapno mauma. I-block ko san. Ay katuwan talaga saan nakasardingan dayta? Kunak lang nga rod a break kamin. Talaga love na kanya. Love ko magkiti basit, gaputa, caring. Agat lingat mat. Unan, adamat itsura na abaset. Ngam, jay iyam amukin ka. Sigurado ang magustuam. Anya tinagan na aya? Yam amo kayo. Saan ka madanagan? Lods, umay kamangan. Tanalakalaang dato'y ginatang ko apapaitan kin igado di da karinderya. Awan ganas ko amangan, Uncle. Di ka man. Umay kakideng, tani, napudot pa dato'y si Daem. Umay kan. Mapana kay boarding house ni Trina. Na, kunak mo no imbrik na ka na kunam. Nasken nga glinawag kami. Apay akas jay. Nagbiit kami pa ilaan kat i-break na klatan. Idinto tawang mo ti basol ko kun ko ana. Dita ka, Uncle. Baraw! Mangan ka pa sayang dito'y papaitan kin igadaw. Dudong! Agsubli ka! Trina, agsarita ta ko ma. Apay nga may kapailaang. Imbreak ka lang arodan. Agtungtung ta ko maamot Asino day tahan eh? Agawid kan. Ay, apay, sino tayo tayo? Boyfriend ni Trina day to eh. Nagbiit nakmatan ngayon sukat. Idilaan kalman ngayon break nak. Ita, addan adagos ka sukat ko. Apay bro, ada problema? Saan na ka nakayat ni Trina? Iso nga day wamon. Saan ka nga agpakpakita pa'y kanya ka? Ni Sherwin ang ti BF ko.
Ada bukod na ang negosyo, ada kondo na, kan ada BMW na. Iso dayta, nakaparking dita kalsada. Oh, Dodong, nakatunga nga ka ba rin dita? Inta nagtrabaho. Jakon kaya tiagbiag, Uncle. Mario Joseph, kumal na ka man. Nagadudita ang babae. Oh my God, Dain. Taday, aruman ng ti i-deliver tan. Jak kaya din tiagtrabaho. Awanan serbi ti biag ko. Nagado nga. Tumakdir ka kadiditan, ta makakuta ta ita. Sa amon to panunutin day ta ayat-ayat, numalpas ti trabaho mo. Ala, umaikan. Nakitak dya post mo ija FB. Nagmayat man dya restaurant na nagdata niyo ka ni Sherwin. Siyempre, negosyante ko naman di BF ko. Bagay kayo. Nabasam ka di dya comment ko ija post mo. Katwa na, in heart ko pa'y Gwapo ka napintas ka mat. Kas kayo la artista. kalpasan na ng restaurant kami, napan kami nagmall. Nagado ti ginatang na para kanya. Oh, makita? Ag thank you ka kanya. Tainretok kan ka ni Sherwin. Thank you. Imbag ta-imbreak mo day a delivery rider a BF mo. Anya ngay matika ba ulan na pangidatan kan ka? Igid-igid. Barbecue kun isaw laang ti kabaulan na agatangan para kanya. Itay ko pa'y laat pindu-pindutin da ito'y doorbell da ito'y akundo. Namawan mo timang lokat itiri daw. Nanda nga tatao dito ay. Maminsan pa man. Oh. Nagsiksin a babae? Hello. Ay, ma'am, delivery. Midnight snack mo. Oh, nagbanglo. Ay, thank you. Mabisinak at talagan. Tamadama ak nga go-workout. Ay, kasta ka di, ma'am. Uray lang ako minidday pa eh. Sige, ma'am. Mapana kon. Di bale, na-deliver ko matan di order mo. Okay, bye. Oh, uray di pa nagbay na. Nagseksi adan ka. Umaikan Dodong, taginom ta. Aginom ta, Uncle? Wen, gimatang akong itibirkin pulutan. Umaikan, tapag tungtungan taman ti sakit tinakam mo. Ay, sige man nga rod, Uncle. Agistorya taman ita. Maipapan iti kunam at GF mo anang i-breaking ka. Oh? Ipalagip mo man, Uncle. Kakaisuna, dandaniak maka-move onan. Dahito iti bagaking kadulong. Saan ka nga agladingik? Tamakabirok kanto pa'y iti babae. Amas dakkel ti masangwanan na ngamday ta Trina. Ay, awanan, Uncle. Ni Trina laang ti pinaka-special a babae para kanyak. Iso laang, Uncle. Na. Tagsangitan. Saan mo abagay tagsangit? Di mo man virgin ti kinagwapong baro kay... Ay, nako. Agsakagay, day. Sagay. Shut! Hello, lover boy. Hello, matkan ka? Dito ka din di order ko a pizza. Ay, iwan, iso day ta. Kunakon kat, si ka man deliver. Mabalin ka din nga iyunag mo. Ay, iwan, ma'am. Okay, iparabaw mo di talamisaan. Ay, nagpintas matkan day ti condo unit mo, ma'am.
Mabalin ka di akadwaan nakamangan iti day ta pizza. Nagdakkel nga min unay kat. Amumatan, agmay sa aklaang ditoy. May saka? Kunam? Ay, apay nga minta extra large mati in order mo. Kan dua large as soft drinks? Para ka data. Anya? Para ka data adwa. Extra large pizza kan extra large drinks. Apay nga inraman nak? Apingin raman ka? COD nga min. Cash on delivery? Crush on delivery. Ha? First time nakita ka, crush kan. Ah. Kaskan ka ti kayat ko iti may sa lalaki. Tall, dark, and handsome. Kasta ka di? O sige, agtugaw ka, tagam amuta. Lay tinagan ko. Si Kangay. Dodong. Dods for short? Dodong latan. Jack kayat ti short. Ha? Kayat ko at atidog. Alagan. Ay, salbag adudong. Tawang matay. Nagalas Jason ni Terabe. Ay. Madin sa dayto mapaspasama ka. Sapay aduti patpatayon da. Ay na, saan mo kumaa? Yan adayom. Kargok no dadaki sa mapasamak iti dayja ka nakak. Sapay siyak tinangawis kin kwa nagagbalin na delivery rider. Ay, sos. Ano nga tan? Tan naka-off mo tan yung cellphone na. Oh, Trina! Okay ka laan? Ang sangsangit ang laro din, damagampay lang, okay ah? Among nga, inagdram-drama ka laang mawag ka. Broken hearted ah. Tsak maawatan, jay text mo kanyak. Tabali-baliktad mat ngamin. Kasano ko mga broken-hearted ka ako nam? Intarayan nak ni salbag a Sherwin. Sa inretom kanyak scammer magkayam. Ha? Kuna namat ang negosyante, kan bak nang. Awanan ti karga ti ATM ko. Anya? Digital lover boy scammer magkayam. Anda kasta itan? Nagano ti GF na iti online? Kasano anamwam? Kachat ko dagiti sa nga polo a GF na. Kan may sa ti kapadasan mi. Tsaka mo akas tagayam day dya, Sherwin. Tsaka mo, no maikamano ah. Maikapito a GF na online. Nagadon? Uray la kumamat no si kati number 1. Naalan at isanpon ko. Inyutang na pa'y tinagan ko. Inala na pa'y ti amin akarga ti ATM ko. Sana bali, kaduan kay dya police station. Agreklamo ta. Napasakit gayam ti agpalin ang biktima. Biktima iti ayat kan biktima iti scammer. Ayanan nga hindi pulis ang mga sikaso kadata. Jakman amo, ada ngamin imbestigaran da di taunag ti station. Saan datan samot ang masango? Masango data. Aguray ka laang. Nas ka na may reklamo ta dayjay alalaki nga nang scam ka. Si kansama ni Trina. One shot. Amamunak. Si ka-JF ni Dodong. Aka nakak anang i-break ken kwa na. Ex-GF na. Awan kami. Apay nga adda kayo dito police station. Saan nga ron ang nagawad di ka nakak? Umay ko i-report. Tanay, 24 hours nga awan si ka. Ay ala! Sika, apay nga adda ka dito eh. Ay, nabiktima iti scam. Tumal na ka man. Ay pudno mata. Intarayan na ka dayjay alalaki. Kalpasan ang maala na amin akwartam. Malagip ko lang aron aminan.
Uncle, adakon. Dudong, nagagapam. Kin... Ha? Sino day ta? Wow, sexy akadwam. Nalaki din kanakan. Naglaing kang agbiro kain. Nilay. Girlfriend ko, Uncle. Hello, Uncle. Naibaga dagiti kakadwa nga daka dito'y police station. Tapno i-report na ka missing. Nagpatpatnag namin nga dak ijay kondo ni Lay, Uncle. Ay, kasanungay day tatri na. Ada magaya man GF ni Dudong. Apaw, nagseksi daw. Naimbag man, taadan adagos ti kasukat ko dita pusong, Dodge. Saan akas kanya? Nabiktima. Ala, congrats ka na kayo, adwa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, adala ko amangga? Hay, unay kan mare. Siguro, no ulag na ita, tinukaw na kan, salbag. Anya? Dayta man nita, Sangsangwam dayta lako kamangga, anya lagi din. Ayun! Jakmat lang napansinan. O na yan? Sus! Kaslamata amin alinaod dayta rupam. Ngam saan mo bailaan nakita dagita nagdadakal amangga dita sangwam. No nyalo unay ayat ipampanunutam. Si kakit dimat. Nagado manan anaibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat igatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay. Mabid lang, mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, Mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak ngamin unay, iso anapanak gimatang ija ni baklita. Ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, Mare. Saan mat ajay oras timangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni baklita, Mare. Inakman gumatang iti si daen me. Ay, katwa na. Barang saan pa'y nagsara. Ala, mapan ka nga rudan, mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, na yun day a babae. Rabi nga mangan ti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit dimot, mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mo't asawa na. Oo. Awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamo tayo ngay. No adamot aramiden da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil panunod mo, Maritonya? Ay na, ibagbagak laang ti pudno, Mare. Amok ti mapaspasamak iti biyag na dayja, Brenda. Awan asawa na, ngam adaw ti lalaki na. Iyus. Anya? Iso nga amok, masikog dayjay. Agasam man, kundi gatang iti mangga akanan na kanumot kitrumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag.
Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaganakan ka, ha? Amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad adamadi aka ipapanan na. Ay, una yun. Gapula ang tanakita na anak kay iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan mare. Isu timbagana, iti simublad kan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan amabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Isu nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko ana. O, kisti saba. Taibagana pa ikan kang kaano ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti raytang imbaga mari. Matungpak dahi iti left and right ko naktumat. Ala tumpaam. Maruwam ababae. Day, tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka, Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y, labidam ko ng pailang, ha? Apay ngay atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay yung tersena ni Bakla. Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo mutin yung bagbagang agninawakon. Kantidakas na pa eh, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, isuti na kasi kong kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa dahil tati maganab mo salbag ka. Awanan ka itibain. Amin matan kat kami ti dakas akay papanan na. Maminsan pa ito niya. Maminsan pa ya, salbag ka. Ay naapaw. Una yun dahi ta akulay ti rupam si katunya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tama nga no si katipagdasalan ti pungtot ko iti deja, Brenda. Oh, si kapay lang ti daganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at ti lamapan mo ibagbaga iti tersena ni Bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kapnekam atong pa. Sumardan ka kuna. Dayta ngamin ti paglayngam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam tupay, tapno tungpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tungpa nga awan patinggana. Anya lakit din. Ay naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Ay, wan mare. Maminsan pa'y talaga amapan istoryahan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko kankwana. Hay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan kuana. Ay, marorodak man iti tattawa akas kankwana. Saan ba't nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay ni iti kasdeng aramid na. Sabagay man ket ni, Awanan ba inday si aton niya? Ure man no aglinipat kami, kumari no kasdeng mo't laang ti ugali na. No awan kumarik awan laang, anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang raman, mare, unay kan? Ag kumari talatamat, unay yan? Sino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, mare? Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam mare? Di ka man agindi di nga awan mo, Mari Lisa. Anya? Kano na palabas kayo idikalman. Nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Un mare, naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod idikalman.
Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kami Amo, Mare. Ti kuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay, sika talaga, Mare. Amumot nga adda asawak. Kan maysa, si aasawa mo't ni Pare Kulas. Oho. Amom itapanawan. Adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam kat adda something mi kin ni Pare Kulas, nagbidot ka, Mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, kanya lakit din. Apay, Mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, iti pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Ah? Katpudno mo ti bagbagakan ka, Mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag. At da saan anasayat ngar aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, siga talaga, Mare. Amin mo ta na makita kat ikami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, Mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak ko naktumat. Ala, adaken ka day Mare, ngam no siya. Saan ko apat dyan, ti bagbagam? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na, Mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimad a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak numakitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadua na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabiden na. Payman day jay a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day taadamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ah, ay wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, bapan kay di balay da Mare. Kasarita man na imbag. Wan mare, talagang aramidak deta. Saan laang apan nakisarita. Talaga ang matungtakan maisagunot ko day jay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka matan iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak madlatan, Lisa. Talaga adamagampay laang no apay atinumpa ka. May sapay. Ay! Anya ka din tiyar aramidam. Salbag ka. Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang orgukan ka. Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimot a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tilamot tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaruno. Anya? Kit nan ano nga yung tirupa na? Bibiyang ko kumaitirupa na. Tinapatag kanya. Natumpak iti namitlo. Ay, una yun ba kay? Kaasi mo tirupa na no kasta. Sapay rapas si dakulap mo. Sa anak anaasikan ko na lakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apungtot tinagari iti bagik. Ay, yan yung laki din na ya.
Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day a babae. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwana. Bakit? Nagalas ti ugali na day a babae. Ison sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangarya! Kanya lakit din! Nay, lana mo day pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Tagtal na ka. Apay, nasaniitan day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man uray namin anuda atong paan day tarupam. Kitsaan kalata mapukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardang ka. Tamangan no si kamat itong pa. Aha? Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalin. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita emat, saan pa yan atumalab day talanang ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatres pay laeng ti iman ni Lisa dita. Anya laki teng. Ay, naabaw! Kung laki din no, asino kan. Si kamagayam to niya. Ay, si kamat Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkitam kanyak, takas tao na yapan nakakigtot mo. kas kamo lamang gagamutan iti kasta langam. Anya? Day tagayam ti bagbagada, tinungpa ni Brenda, kinlisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka nagiti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali akay papanan. Apay, addaam mom aya itinapasamak si Kakardaw, takas ti bagbagam kanyak. Alaman? Amo ka. Alangam mo asang nga ibaga ti asawa kanya. Ay, sos to niya. Anya? Nimbaglangan na. Tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kunti asawa. Ay, salbag ka. Baliwam day tanga ugalay. Tani, kaasi mo day tarupa mamatongtong pa. Gapulangit ikinatarabitab mo. Nyalaki day. Oh, nakita man na dito imot ko a pinyak ng orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot mare, awan matibagbaga. Anyat amo, no plan-planuam manan ang mapan imbagay iti tao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ipapain mo mati tao gapo iti kasangaramid mo. Kwa? Pasensya ka kuman mare. Ikarek, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at no pudno na itaga imbaga mare. Tungpaan ka kuman kat. Ay uray la ag-black day tarupam. Makapakay blood ka babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha? Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan mare? Si kakit dimay? Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko idi kada kayo ka ni pare kulas. Aklo na ka naglablabal sa kunay. Nasaya at kit di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na kumamare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang ah. Makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay iti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit mare.
Nasakitan da ito'y rupak iti tungpangawan patinggana. Husto lang, bareng agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.